Hmm. That's why. Are you okay? Sige, come. Dati kami Lakob. Yung may Lakob at J. San Pedro eh. No, kaya mo tig pasya-pasyar lang ti kabakiran. Orayin ta ni ate. Ate. What's up? Ngayon lang ako lumabas sa park mo. Grabe. Sabakong kasi ako yung lumabas. O dahil ang lamig sa... I-mute mo yan ah. Hala. Lace alalay. Yan si Levi. And this is Luna. Luna! Yan. Hi Luna! Hi Levi! Dati kami kabakiran. St. Vital Park. Nga dati kulos dito niyo. Makitam data kulos. Ngari ko po unti akasya ni Apong Berto. Doon sa Taltalon me. Okay, let's go. Come. Just keep going. Okay. Ado ti tao DJ ni nga banda. Gure ka tayo pakita ti kulos. Saan tayo, ma'am? Wala dyan. Hindi tayo doon. Lakad-lakad dyan sa kulos. Maganda kasi yung kulos na. Later on. Pag bumalik tayo. Okay. Yan. Maganda pa ang weather. Nagsublimanan radyo medyo warm na. Hindi ko nalamis ti amin na ngamin. So nga masado kami nga rin more. Pero ngayon medyo okay. Okay, Levi, Luna. What's going on? Yeah, you wait. Tagabuhat na nga ako. Alisin mo pa. That's a good idea. Oh, you might not know where it is. Kado awari na. Tapay bag na. Lululemon pa. Di wow, daig mo ako Luna. Ay, Levi ah. Is it big? Luna. Ang dod. So here guys, nagpinta sa gitik kayo. Let's pretend that atag akasya or anagi jay. Sana aeroplano. Adati aeroplano. Apan DJ. One over siguro dati. Air Canada. Hi Air Canada. WestJet pala. Find the basuraan. Ibag niya? Ew. Yung na kulit na. Bye-bye. Hi.
Laka, pang pagpuran da ka. Kunwari kay Mito Maato, di Philippines. Oh. Trail. Nandito kami. Oh. Keep going. Trees. Kasama doon? One. Okay, keep going, lady. Now we are done. Okay. Maganda dito, oh. Silong-silong tikay kayo, oh. Good job, guys. Nandun na tayo. Wala na. It's still beautiful. Keep going. Go. Hmm. Ganda, oh. Kulos. Ganda ng kulos, ano. Okay. Panay. Oh. Etong flowers na to, ano siya, masakit sa kapag dumikit sa katawan. Pero it's beautiful. You wait, hon. Levi, behave. Inaantay niya. Inaantay niya yung isa. Okay, let's go, hon. Okay. Where else we go? Tapon niya yung tae ni Luna. Dapat sumali ka naman dyan. Pwede namang ako lang. Why should I join them? Okay, keep walking, hon. No. Levi! Levi! Bye, Levi! Bye-bye na. Let's go. Paglubusan ko siya. Why? Hindi naman to off-leash park. Ay, sorry about that. Okay. Ito na lang. Ay, mahawakan mo yan. Makakakita yan ng gansa. Lang? Gansa. Ang dami nga dun eh. Sa sinubon, sinis niya, lumilipad. Ano kaya yun? Bakit pwede ba siyang... Tawan ni Christian. Oh my goodness, guys. Lumilipad. Oh, atan iti shed na pagpipiknik pa ang titao. No, at da okasyon, mabalinda nga party dita. No, libre, kaysa mapanta di restaurant. Balit tayo makakain kasi si Libay ng kain. Really? Eh, di guid kayo da. Hindi nga eh. Gurso-gurso. Pag yumuyo. Oh, nada! Eh, syempre, tignan mo. Tignan mo, ang dami nila. We'll go on that side. Okay, I have Luna. Luna, come here, hun. Luna, say hi. Hi, everyone. Come on. Tumatakbo na siya. Ay, nang kain. Okay. Oh, wait. Let's go, Libay. Let's go. I will carry you today. Mas maganda pa nga dito mag-park eh. Dito. Kasi sa Siniboy, ang daming tao. Baka may
Walang nang Madalang yung space. lilim dun Ah? Yung lilim, madalang. Yeah. Tono na lang miss kag travel da dagitan. Panda di warmeran. You wait. Allah ka ni nagkuti naman. Wala, baka may makita sa mga ano. Nakadungagis ni Baka may salmonella sila na. You. Ma. 7:15. Ma. 7:15 ng gabi. Maliwanag pa. Nabutas yung paa. Yan. Good boy. Save mo na ba? Nakaka-relax, no? May katikastoy, kakaykaywan, close to nature. Okay. Harap ka. Tingin niya. You want water? You tired? Your water is in the car. Good job. O, napagod sila. Tao dyan oh. Ay, maturog. Ito tao dyan si Rukti kayo. Maturog si kanay, mas turog na. Walang bahay. No, trip lang yun. Yan, oh, good boy. Good boy si Levi. Libby, I call him Libby. Hi, Libby. Tama ni Luna. Luna. Mayat ka panawan. Tabangir ke kulos. Nakariing. Hindi nagidugda jay siro ti kayo. Kala ko nasa Kasi nga, adayo kayo. You're far. He wants to be with you. Worried siya. Okay. Keep walking. No, don't go there. Pwede mo sa abong niya. Good job, guys. Gabiin na dito magpapasyar. Puray rabi ito na lawag. Okay, let's go on that side, huh? Keep walking. Hey guys. Hi, say hi to my camera. Come on. Say hi, Ate. Flowers na. You're so pretty.
Those are perennials, I think. Yeah, this is perennial. Those are perennials. Mano ka na kayo ni Levi? I think di mo kaya ng dalawa.